fata na to ko nei na be ko te pile ko no ko na fata mai Tuitui fashion Soana Falahola Aleva to ko balu ya ka fata Tudo fuma mari be emo au fala he gonna Stacy lima ua yang maheni ko Stacy no do la fala ma ki moa bueno ko tu tamai o sta dale de tota hamono sesh ko ke to fa ta pa ki to be me lunga Miss Tuitui o famatala o e kakei tau lunga o e Miss Tuitui fashion wa petaiwa mi Soana Falahola Aleva Rabuang e moi hau e whanua, mo hou e ki o ku hao-haona. Mata Tonga mei olunga, ku whanga i he wae o matoka, kaure atu, kaure mua. Kei whihinga o e kakala hingoa, kai holo pe ai tuku hua. O kuala lea i he hao-haonga, wisa he umata ne atalua, pea tala ki he toke lau mo Tonga. Wololoma, aloto mua he utei puyono kuolua pea ilo e poto mo kai mua kuila o e lomi pe au kuo taha i aiwa kono kakei taulunga ko e teunga ma to he kakawa pungani aki e kakala ko e pausia aloto mua pea mone lau e punake ko e mau he kakawa pe pea nei ukufi i e aho mo e po ai teunga o i Tuitui fashion wa taiwa e hono kainga kotoa pe i Aotearoa me e whiawini o e otmotu lalo me i taunga waka tau mai me i whalewai wai ko kanakana me i Pukatala maka ko while unga me i haano waini tu ua me i have loto hala Tonga lewa me i he longo anga o e tateme ai lupe wisa si po si oto lau patai ka ko si oto ki vewe e mehe paki mo i toi o tulangi pae o te rea rea mo loto mua o wikai whai ngofua e whakapaea he oto muri i he uhu he kio ai te iko ke uku e te whonu pia liu ki api i he ki ai kakalu kono te unga kotoa o whakia ma ai Cancer Foundation a Tonga i he matu ofa ki he ne kui whewhine ko ilai sane loka koula tatu ila pusiaki na ne to tau ki he whakautua kansa kai pehe ki hano ki tonga ane si taha trau walu ugu ne si mo ua i he whakautua kansa iyo whaingataa whanawanga pepe amo adonai ke whanonga atu ki si kau ki si kau whaingata ia kotoa ko ia i tongani o nau moua ia kansa pea ofa e aonga atu ai teunga māto he kakawa ki a mautolu kono whastaurunga koe kolo kakala whau a se sofere kakala koe ne punake koe ne whaebe ko milika pusiaki whiwhita pea koe ne kauhiwa koe kalapu wha o ne lua o loto lapaha tua o whatu Miss Tuitui fashion wafe taiwa. Thank you. No. Yeah.
Ladies and gentlemen, our first contestant tonight, Miss Tuitui Fashion, Soana Falahola Aleva. Soana o ku ta'ua tolu pe ku lele mai me Aukalani New Zealand. Masani mai a Miss Tuitui Fashion Contestant tiga uluaki I Heponi. Please put your hands together for our first contestant, Soana Falahola Aleva, Miss Tuitui Fashion, 23 years old and heralds from Auckland, New Zealand. Loro tonga koe tau te wā ki he Contestant Honua Tulo maho eiki kai ata ki o whakahoko atu ai sea pia moe kau whakamao ki he pōni. Ladies and gentlemen, our chair lady and panel of judges tonight includes Mishka Tuifua, banker with Westpac Bank for 20 years, Australia and Tonga, chairperson of Public Service Commission, Governor of Tonga for 5 years, currently the CEO of the National Business Services in the Kingdom of Tonga and Australia, a mother of 6 and strongest supporter of the Miss Heilala pageant due to its promotion of young women as a vibrant ambassador of the Kingdom of Tonga. Mō paspasi mai ai sea I he pōni ko Mishka Tuifua. Koe kau whakamau ki he pōni ko Andi Pasemata Tauni Sila, Honourable Tupo aho mee tuita whaupula. Tolu ko Vātau Hui, ko whawhonga wharelea ko I aonga niua, Lupe Ilaiu, Alamoti tau moi peau. Ko ongo scrutineers ko Malakai Lomusika, CEO of Waste Authority Limited, Pemo Michael Bloomfield, CEO of the Retirement Fund Board.